Hashwa bagajela Meghalaya kan rakhe kejingdap san posnem pura kejingyo la kejong kejela. Hadin bala peniaklat na kejela Asam, menta kejing penkre kalaya cekamat kamtam banlum banlang ya kitu kinong syong kibeledan benta ha kejing yaki banyo no la kejong kejela. Kawai ne kisang san pertai kejela, kabala peni dakikam ha kene katayo kadai ke Hill State People's Democratic Party. Kabala pen ku buram kerpang ya kita kibalala banlum banlang kibedang im hadu menta. Haka shipau tarik mentau naiweng hajar arpuwei kaseng san pertai keberiruk kaseng riulum kabla rem hakane kejela ka Hill State People's Democratic Party HSPDP. Kalaupun ko buram kerpang ya kumbah ro pongut kinong syong nakane gerilum kasi jantia kentup ru iki kato kaningot kiriu pau keman. Kebeledan bentah hakejingeki ban penyo ela kejong kejela haswa kesenam syajar kendai spa nyo puar. Kebedan lai spa ngut tam hakata kepor. Hakabadan na pedeng jengki kiblah syaset patok san punyo sni arbenai badan kiblah syaset patok nreu benai. Haga jingelang kiblah penlong ha Anton Hall halat mkra shelong unong yalam jongane keseng uba KP Pangyang. Ulalong ukongsan rengkat kisebut kongsan bagentup iu menteri sarkar uba kemi ketenat PHE ubalong ru UMLA kamau kerwat uba Renekton lengdok tongkar. Menteri sarkar barem bad ubalong ru UMLA jam Soyong constituency uba Samlin Malnyang bad executive member ke KHADC uba Martel and Mukim. Kiwede kebeledan lang hakane kejingelang ki kentup ya barok kinong mikmat barem sekiang dorbar tawan kejela bat ceki Autonomous District Council kibedina keseng HSPDP bat pedi kinong kitkam jongan keseng. Hakane kesengi lepen kup buram ikini ki hendru paungut tam daga baaya ki daga certificate bat kijing ais ngomha bat kinong kren naduk kinong yalam jongan keseng bat kiwede ki district kila perto bat ai kublei ki dikisipai bat kinong yalam. Kibala IT ala deh kejing yaki na kebentaban penyo la kejong kejela. Executive powers, administrative power, jong kata autonomous state, kaha barang abai yaki rules and regulation jong ka sarkar India kibabun yan kabar pada jong ka sarkar Assam. But kaba hanela tho shahin ka at ba governor jong autonomous state dei governor jong Assam. Assam lay autonomous state. Then now I came to know, I realized it makes me to believe ngangai paling ka state kamdai ka state ko pura. Dari kamdai bangai ya gani ka autonomous Revolution Act 1969. I don't believe it. They say ini people point pisiele emotion and pisia kick lebi gubong manure. Right? Kesai dai. Kum ka party. Kum ni nongela. Ni dai baksai. Bakata movement ke jong pi ka full-fledged state. Whether it is a legal binding lakalong ka ba. They are going to have constitutional mandate. Lakalong ito dapat kung constitution. Ngasem, but nangit ba kalong position. The formation jong Meghal state. The hagani ba ka pass ng parliament. But hagani ka ask ka pengit yan nga. Ka pengit yan nga ba ka convince nga kalong pa play. Kung mo manay ba sini mo amda bun sini ba sing lang rin. La ka jingile jongi kalong kakam kena ni kakam ramba. Lakalong ni em dia ka right course jong ka jaiben ring bat ka green bat ka state ke joki. Ngasem abla tho ka ka ax. 1971 banaw si Shaba kila ay ka full fledged state. Lengba ka jingya ki jongno joki. Ki volunteer ki ba i jonga. Ki joki bukan kasi. Long ka burom ya ka ri ba ka jaiben ring. Bat kadai yang apan bu mentang kasih hakmat jong kari bagajai riu. Dak bu buram hakmat besorka dan minister rom jingi every jingi pada pergi advance. Tong ya tapi simpan ibadah ni. Lalu ngap. Bila pendep ya kejing kuat jong parti.